binon kam. Ikikamba. Hai ka jien ke jam fi ngatip play chuna. Play jam fi dan ke jaga. Yo sira na pare ke pi lawan na kam jangai. Pi wan kanang ke jaga ban yo jing tuai. Ban trai udan ban le ke jam pi. Hai ka de ko por menta. Yo sira ma pi maro pi sutu. Ye ke jing ke no ke jing siam ke jing. Mereka ko amana pi trai tiap kampai ke jing ke jam pi. Dan na pergi sepi ke badan kami ke cing dua ke di kupuar. Surah ke ketika baru angin benden ke kerja oh God haleluya. Surah ke ketika baru na pergi sepi badan kami utrai. Ke cing ke mapidon. Utrai jangan utrai sepi udah utrai ciki kamba. Ra me ciki ra me sejrong. Ra me sejrong ni kupuar ngin ya dua lang ni kupuar. Ra ke ketika sepi sejrong kerang mangan itu. Mereka ke kong ka klan pet kong wam sang baik hang ni kerja. Ka kermen ha. Kencing kermen kia de sipara. Amen. Pihak banget, hapan kermen. Pingit pihak ban kermen. Ni nam. Haleluya. Bang pihak tu kupar. Nemar baka kermen bang saya. Kati kenapa mereka sini kunjung akan sakya. Karena kermen baka kermen ngam sakya. Kunjung akan sakya. Bak kata kencing kermen juga kamlong kabale noi. Nomor pecene rom lenong besan di kot besan kong. Ya kita kiba up kermen ha utrai dalele utrai non pelerai mo ko ong Iaroh utrai. Right. Kadai kong ha baka Dubai da kencing kermen. Bak kencing kermen juga kamlong kabale noi kayo diang ka kun juga kaya na kata kencing pan ong Iaroh utrai. Nomor balai kermen. Kun sa kublay na naprensing lang ini ko po ba Kaya kita kena jaga siapa kermen bapin sakya. Ublay jupan le rain mau kau ini kita buat kermen. Angsa sisian rom lenong kebasan di kot kebasan supan kemau rom san. Tawan puli mafi. Kita buat kermen utrai dalile rom le rain mau kau. Amen. Oh haleluya. Ni semua kemen bagi yo anu ublay jangi. Ublay jangi ublay kikular, ublay jaga ketien. Ngalong ipi mana san ngan item na yupi kawai. Henriu, kabar henriu berkabar kado sengam. Kum nungin duai. Yaki jing duai ke jengi kanang mangin yo kalai yaki jubab ke jing berjengi. Kabar henriu kabangan peni ipi. Pray in the name of Jesus. Duai haga kerteng ke jung Jesus. Pray in the name of Jesus. When you pray in the name of Jesus. Amen. Haba pi duai haga kerteng ke jung Jesus. Namar ka kerteng ke jung Jesus pechane. Ladap assign no blena peneng. Amen. Ka kerteng ke jung blena ladap assign na do peneng. Haka smi ke mo bleu pa jung Jesus. Lawin ke peneng, lawin ke kendo pi kan mau ne. Amen. Hallelujah. Mar ba ka jung Jesus Christ ko win ke hima ke jung Herod denam. Kan win nomor balai kanika kerteng halor ki kerteng barokai. Amen. Peden hak ni ko por ba wan ke kerteng yu trai piklam yo asno ma pi na jin pe yo asno ka prince ka ba khrau ba bane. Amen. Ka wan ke kerteng ni mo dan buram na banang se ka kando mar ba pai jisu ka kando win sa ka win sa ka ksot ka kando. Herod ka yang ka do yo setan ha ba wan jisu setan utrim. Amen. Tinggal nangi figi kon cuma play haba pi duai haka kerteng ke jauh ciru dah kejengai apply yang ini santali haka kerteng ke jauh trai kalau komplit. Amen. Hallelujah. Set on focus in the name of Jesus. Pray by faith in the name of Jesus. Remain in the word of God in the name of Jesus. Hallelujah.